Pare, nalpas ka na nangan. Wen pare, manumit lang iti panangan ti trabahador. Sige, umay ka nga ro din. Tagi-istorya tayo. Anya ti istoryan tayo. Ne, itala ang amadlaw ko pare. Kalbumot gaya mo, day tatok-tok mo. Tila madlaw mo mat. Amom ka di pare. No anya ti makagapaw, no apay ang agkalbo dagiti lalaki. Apay, pare. Gapaw, taado ti pampanunutan ga. Ay, puno day ta pare. Talaga nga do ti pampanunutan. Utang lang ni bakit ko? Kudyak maiturturuganan. Girlie, dito'y karwar nga agtugawan. Anya kamutan, mami. Anya nga iti aramidok dito eh. Umay da i-deliver ita di order ko a sapatos. Dahito iti bayad na. Ha? 2,000 ti bayad di sapatos nga i-deliver da? Ibayad mo amin dayta. Sapatos ko? Saan? Sapatos manin ni Manong? Sapatos ko. Ay, imbag ka man, mami. Tama kapag sapatos ka iti 2,000 ti balor na. Pag-jogging ko dayjay. Ag-jogging ka? Tane. Nalukluk magakon. Basta, no adda di i-deliver da, bayadam adagos. Girlie, agriin ka. Girlie. Ay, naiturog ko matan. Addan di ag-deliver iti order ni mami? Anya nga order? Urayak nga ro dito ruwar di ag-deliver iti order ni mami. Anya ti order na? Sapatos, apag-jogging na kano. Anya? Nag-order iti sapatos ni mami? Idinto ta daytoy sapatos ko. Namin anon nga inpadpadait ko. Isunday di ag-deliver. Sige, tamapan ko bayadanan. Daytoy di sapatos ni mami at 2,000. Anya? Nagninamatan. Pag-jogging na lakano. Un nga rod idinto ta daytoy sapatos ko. Daanan. Ibagak ka ni daddy inton sumangpet. Tagatang to iti sapatos ta. Rumbang nga un-unaan dati pagkasapulan ta, nga anak da. Kasta ko matirumbang, Manong. Girlie, Louie. Apay, daddy. Apay nga wan tagtagari yung agkabsat. Kasano, daytoy si daan. Awan ramraman na. Ganda ito inapoy. At naangot na. Ha? Apay kay akas la plastik. Ay, low class nga minday ta bagas. Kan, awan ti gatang tayo iti si daan anaimas. Iso nga anusan nyo day tanateng. Awan ti igatang iti makan. Idinto mangan tayo kit din. Nakararte kayo. Feeling back nang kayo. Anya jay bagam ko ma, sika, girlie. Ni mami, nag-order iti sapatos a 2,000 ti balor na. Pudno ka day. Kuwang amin. Ay, agpapanimid tay amin nan ano kasta. Tauray siya. Jak sa makapanganay. Gimatang ka iti sapatos nga agbalor iti 2,000. Pag-jogging ko nga rod, tanalok magakon. Kahit, pakanin na kami iti addaangot na abagas. Ken awan ramraman na anatang. Ay na, unay kayo matan. Ay. Naglaing kayo nga agreklamo. Ay na bakit kita tituktok ko. Tapay. Agkalkalbo akon. Kat, basol ko. Gapo iti kapapanunot ko. No kasano kay abiyagay. Ito, una ang pati gumatang kadagita saan nga importante abanag. Importante dayjay, tapag-jogging ko nga rod. Ay, maiboston, tibuok ko no kasta. Talagang agkalbo akon. Umay kakit din, maturog kan. Ay, jak makaturog. Bay anak ngagpanunot. Ang jogging ka matgaya man, maray. Awan si kalaang ayat muna ti ag-jogging. Apay nga, tagsinsin nabat tamag dito. Naglawa day ti pagjagjagingan. Ay, si kaman kit di maray. Sabsabatan na tumot nga men. Dituyak Maria. Sige, kadituyak mo't banger. Ang damot gayang baro a sapatos mo. Ay, wan amare. Kasta la tibiyag Addang rod paggatang ko.
Amo, nangina da ito, Mare. Oh, manang. 20? 20? 20K. Ha? 20,000? Anya ti kayat asawan day ta apa nagtanged mo, Maray? 20,000 nga rod, Mare. Ah, day ti sapatos ko, nalakalaang. 5,000? 50,000. Kaya't mo akitaan di resibaw. Ay, saanan? Inakon. Ipakitak to di resibaw, inton sumarunong agkita tamara. Ay, sa anak na interesado amang kita, Mare. Napanam, saan anangan dagerlikan luway? Ta saan ka naglutaw? Napanak nga rod nagjogging. Nagluto ka kumapay mo ta, ha? Ni, adamot kinabandit Inun unampay ti nagjaging maglutaw? Nalukmagak nga rudon. Ay nabakay. Ay ayatan ka mailatang oray na lukmag ka. Di ka man nagsao iti kasta. Ala, agluto ka nga rodahin ta mga anak pay. Sakbay ang mapanak ag trabaho. Iba unak man nun. Na, taasino nga iti ibaon ko asabaling aglutaw. Katsi ka mo't ti asawak. Lakay. Marakop ka man, abigbigat ako na kon. Amon, Ay, sus. uray makalkalbukan lakay. Lab na lab kalata. Ay, nagkalkalugo nga rodahin. Tanay, madlawan akalbo ti tuktok kaw. Uray man. Gwapo ka matlata. Uray no makalkalbukan. Ha? Apay, itam lang nga imbaga day tabakay. Hindi pa'y kuma. Ang maguri ka man. Ada kayat mo anya. Adda nga rod lakay. Anya day ta? Ay, kaslam mo ko na. Kayat ko kumaiti. Ay, anya, kato'y bakit kun ay Nagordor ako na iti online iti oven lakay. Anya, ay. Ne. Apa nagatras ka nga Ovan, nag-order kan? Umay da nga rod i-deliver intong Sabado. Ay, adaywan nak. Ne. Apa akas na babutan ka mo? Adaywan nak ko nak. Puro gastos ti amaw. Ne, ay saan nak nga adaywan lakay? Pare Panchito. Pare. Ha? Damdamagagkan ka no addabalon mo. Hindi ka matsumungsungbat. Ay, kwa. Kasla na nagtipang panunutam Ay, adaman nga may paggastos akon, pare. Anya na ita, pare? Nag-order ka ni bakit ko ni ti oven? Ay, adaman nga rod bayada mo na. Ay, kasla mariknak nga greg-greg at talaga amin ang tibuok dito itok-tok kaw. Gabo iti ka papanunot mo, pare? Kawa na. Pangalak nga iti pagbayad ko manin iti dayjay nga oven. Mami, tulungan kang nagluto. Ay, nalaklak ako mati agluto. Nada oven tayo. Ay, suman abay bayadanan. Nagorder ako na. Nagorder kang, Mami? Makabake ako na iti cake. Ipasikat ko iti kumarek alas 2. Ay na, Mami. Gatang kalaagatang iti kumkumporme. Katanya nga rod ngay. Kasapulan tayo matdayjay. Wala, Mami. Ngam, adumat ti pagkasapulak iti eskwilaan. Anya? Kasapulak ti baro alaptap. Ay. Ibagam amang rabraba ka lang, girl Nagubingan ka pailaan kasapula mong tilapta. Ay, sana mabalay. Mami, required talaga. Masapol nga ada laptop mi. Ay, una-un tayo pa iti oven. Takasapulan dayjay. Mami, Apay anak ko. Saan kami pa'y nakaluto ka ni ading mo? Mabisin kan? at the project may. Agtal na ka man, Manong. Shaktim mo na. Anyasi ka. Mami, Shaktim mo na. Isong igatangan dak iti laptop. Ay, agtal na kayo man pa'y. syaktiin na una. Isu asyakti umuna amay gatangan. Anya ti project mo, Louie? Ag-OJT kamin, Mami. Jay kano abroad ti pag-OJT-an may. Anya? Abroad? Won. Isu nga isagana yo ti kwarta a balunag. Girl Apay, Mami. Paidan na ka.
Makaangas. Mangalakan ati paypay, darasam. Basol mo ngamin ba ito Manong Louie? Apay manan abasol ko. Wala, sa tila ibagbaga mapaggastusan. Oh, hello. Daddy, agawin kan. Apay? Ni Mami, Ano ni Mami? saan ka no makaangas? Ah. Kasla kayat na ka no, ti matalimu daw. Anya? Ay, Iso nga agawin ka na, Daddy. sige. Agawid ako. Si kantumat ngamin, Manong Louie. Ina man pabasulan. Kasanumat ngamin, makin-in no nakakanyak. Ayan ni Mami, oh. Aday jay silidyo, daddy. Anya? Kayat na ka no, ti agmay-maysa. Bakit? Nabiyag ka ba ay? Nabiyagak pa, lakay. Anyat na pasamak. Nagadumatan ti paggastusan nagiti anak talakay. Kasanon nga jay deliver da nga oven ko. Na-order ko da jay nga oven ko, lakay. Jaksa mo makaangasan. Ay, abantan na dagiti anak ta. Apay. Ikaray datan niya ospital. Garle! Lawe! Manong Louie, siya kung timang salabay ka ni Mami. Siyak matanti makaamo ka ni daddy. Adan samat sakit ko ni ti puso. Aguray ka man. Anyat ti mapaspasama kaya. Saan kayo makaangas ka ni mami? Iso nga ipan kayo ije ospital. Aguray kay man. Agsasarita tayo pa man. Ay, anya nga agsasarita sasawa. Marigatan tangarod nga umangas lakay. Maskin amalawlawagan ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Daddy? Pagsasaritaan tayo man kita ibagbagayo a paggastusan. Ay, Siyak daddy. Talagaan nasisita je ibagbagak nga OJT mi. Mas nasisita kanyak taka sa pulak ije school je laptop. kahit, sika ngay ba kahit? Nay, Anya ka, maghangas lakay. saan ang nasisita di bagbagam nga uban? Ay, matayaksan. Iso nga di bagbagam, ay sana mabalain. Matakiak. Unaan dagiti nasisita, tapno saan nga agsagaba ti bulsa. Bakit? Ay! Mariloida! Nay, mayat mati iisamam itamaray. Ay, kat umisam kamot ngamin, mare. Ay na, jak makaisam maray. Ay, sus, umisam kakit din. Jak ngarod kayat. Ngamin napudot ti ulaw. Naapay mat. Ay, marmar banday ta kakaisuna abalay may. Naa? Huwag ngagpay sumare. Nagirig mo tan. Ay na, maray, manon atawan nga ibagbagakin nila kay ko asimintuan may. Di nakmatikaskasaw. Awan ka no ti kwartana. Nay, apay. Saan na pa'y anaawat di bonus na? Bonus? Adaya? Ay na mare. Amin ngagtrabaho di ta Kapitolyo. Kaswal man wano kontraktual. Ada bonus na mare. Apay ngay. Di man la nadakdakamat nila kay ko dayta. Ay kat damagam amare. Amang ano isik-sikreto na mutkan ka. Isumit lagaya, makanayonan amarabyan nga agaway. Ay na, alaam di bonus na mare. Amang ano pagbisyo na laday jay. Isu ka di anak ka isam ka itak, maray. Ay mare Loida. Napanak gimatang iti washing machine kan TV. Inggatang kon jay bonus nila kay ko. Nasaya at tasimang pagkan. Apay anarabian ka, Nag-overtime kami. Apay ang nakataya ti dakulap mo, akasla dadaw-dawatan. Tay bonus mo. Iawat mo. Anya? Amok ang naawat mo, jay bonus mo. Adaya mo! Oho, aglibak ka pa lang. Apay nga isik-sikretom. Kayat mo, asikala ang kagnumari iti dayta, Ay na, pito, dagiti anak ta ilyong. Agis eskwela da amin. Amok masapul ay ang ibagam,
Jay bonus mo, iyawat mo tanay, naggatulan da ito dakulap ko. Ibayad kon. Nang ibayadam? Iti in-order ko asimento kun hollow blocks. Oh. Ha? Nagorder kan? Wain tapnusan ka aromanik. Lamo amar, marbati balay tayo kun nagtagtag. Ay nalakay. Kunak no nalipat amon nga ipatarimaan da ito'y balay ta. Umay da i-deliver inton bigat, di order ka. Maray. Na? Agkat-katawa ka mo't ita, Maray. Ay namaray. Una, saan lang nga isam? Agkat-katawa ka pa'y maray. Na? Apay, Maray. Maipatarimaan minjay balay may maray. Kitaam nga minjay arubayan mi Wan nga agpaiso. Nagadumot kan adarat kan hollow blocks na itanabuntoon di tasangwanan ti balay yung Maray. Binayadan nila kay ikaw, maray. Imbayad na dya bonus na? Una, Kung naktumot kan ka. Kaano nga, arugyan nyo nga ipatarimaan na itabalay yo. ay kat ipatarimaan mi adagosan amaray. Nasaya at ano kasta, Maray? Dadamot lang na pananjay bonus nila kay mo. Lakay, ipatarimaan ka numot kang damariloy da jabalay da. Ay kat, nasaya at Kunak nga rod, amapan ka agpresenta a karpintero no kas di nga awan trabaho, lakay. Ay katun kat. Nulaki di awan aramido. Mapanak to. Ayun kasigurado. Ayaban na kantungot laang dayjay no muna nga awan aramidam, lakay. Wun bakat. Tadupay laang ti trabaho kita kat. Basta, no kasapulan da kadamariloy da kan pari ilyong, mapan kalakay, takumpare kan kumare tangarod da gijay. Agawid kan, pare Ilyaw. Ay, uwin paray. Nagsapa pa'y laang. Agsyat tagit din. Day taman ti kayat ko kan ka paray. Una, agbambanog tang agtrabaho. Agrelax tamat asag paminsan. Alang raw, hintay di balay yun. Ay, diyak mo kontak kinambar na. Napanan namanan Harapi, ngamawan matlangan. Ay, pagurayan nakman ngatan, iti manunga oras. Sino nga taday ito umawangan? Hello? Hello. Ni kumari Lloyd da daytoy. Juan, sino day tao Kumpare ni Elyong daytoy. Ay nakakastaho na itidanag ko. Ayan nga nila kay ikaw. Nakaturog dito'y balay. Nabartaw. Anya? Ibagak kang ada dito'y balay. Tapno saan kang agdandanag. Ay nalaos man siguro ti bartak na. Basit lang tininom Ay pare, saan mo napagaw-awidan Di tanan, tamangan numadisgrasya no ag-drive iti motor. Wan Mare, saan kan amadanagan? Siyak ti makaamukan ko na. Sige nga rod pare, kat agyaman na ka. Paray. Anya day tawit mau? May sala abuti paray. Rimuar ka laang anapan imis baw. Itata nagsubli ka. Addan awit mo nga harap. Bitin nga ro dyan inumtay di rabi ay. Kat mapantapay agtrabaho ita. Si kaki di man. Adda ya serek tayo ita. Kita man ti kalendaryaw nay. Anya tipit sa aya ita paray. Ay tama nay. Apay di mo makita. Holiday nay. Aywan anya. Pitsa 12. Adda pa'y red na. Kita ma. Aywan gayam. Iso nga ginumtaki day. Wan paray. Nayunak day ta ginatang mo amay sa buti nga arak. Anayin tali ma. Pulutan ta kay paray. Ay kumang parti ka matititarakin mo ang manukin. Aywan anya. Ngam paray. Apay manayin. Ururayan na kanibakat mo. Anya nga tanong agawid ka pay. Ay sos. Nung nag-awid awanin na. Palubusan nakpay nga ron. Armalaitin na ko na. Sa bagay. Agawid tulata ano kayat kumait. Ala sige paray. Tainak nga ruden mang tiliw iti pulutan ta manaw. Loida, Apay antay.
Kitaan nyo man day ta nakabuntuon adarat di tasangwanan ti balayo. Apay, antay? Numatuduan, agayos ija balay me. Nagadun ti darat ana pa ni Jay. Kasta ka day, antay? Kaano pa'y day ta darat di tasangwanan ti balayo? Pasali-salay. Pagpatarimaan mi dita balay may, antay. Ay, awan bibiyang ko no pangananwan nyo. Ha, nasaysaya at no ikkaten nyo day ta darat dita. Ay, uwan, antay. Tano di yung ikkaten. Siyak ti mangipaikat iti dayta. Ang na bartak, Jack pa mo na bartak paray. Kapala pa mo ti tumakdar. Nabartakan pare. Di kan makamulagat. Ay, jasan. Kano makita ka pala ti pulutan. Dapat mo nabati at tangad ka nagkaray-kay. Agkaraawag ni bakat maun. Adon ti miskul nan. Bakit ko? Sa mauman tulata. Pagaw-awiden na kan. Nagmayat na kinong pag-awidin na. Ungtan na kamanan pare. Di ora akong dapat kabutang ko ay. Apay, hali di manan ayan no bigat. Kanayon ko mga halid. Nakalabaga kit amin kumaapit sa tikalendaryo pare. Papa na, Mariloida. Ay namaray, nakman iyawid nila kay ko. Tanay, manon nga aldaw asaan anagaw-away. Ne, apay nga eh. Nagapa kayo. Narugyan namanan at tinaginumiti arak. Aya? Iso analipatan naman ang tiagaway. Ay so, sabali mo't gayam day ta asawa, Maray. Masapol amapan mo pa iyawid. Ay, kasta na nga rod, maray. Kat, pangsuko na mga ikang kwana. Ije balay ti kumpari na Nasken nga iyawid ko. Tagsarita kami man itinalapat. Sukunam ni pare Elyong, maray? Wen aparay tanay, manung aldawon asaan anagaw awid. Adda ijay salas. Nakaturog ijay. Kalatari ingal. Ay, mababainak ka pare. Manung aldaw nandito'y balayo. Nagragrag sa kamilang mat, mare. Sige nga raw, tain nakriingan. Ilyaw. Hoy, Ilyaw. Mangibabain ka. Nakaida ka dito'y datartisan mo abalay. Hoy, Ilyaw. Bumangon kan tagawitan. Ay, una yun, tanagrigat ka aringan. Ilyaw! Dauram! Adda natay! Agawitan. Apay nga adda ka dito bakit? Umay ka nga rod iyaway. Sana ya balay tayo dito. Ay, sus, balay ti kumparim. Manungal dawon asaan ka nagsuksukat. Kan nagdigdigaws. Di ka mabain, Ala, agawid ta nga rodan. Mangibabain ka. Ala, tumakder ka ditan, tagawid ta. Loida, Ay, apay antay. saan nyo pa'y matgayam nga inikat dyan na buntoon adarat iti sangwanan ti balayo? Kuwang amin antay. Talaga gayam, asaan dak nga ikaskaso Nilakay ko ti mangikat iti dayta antay. Ay, agungetak at talagan. Bayan nyo antay, tainton makariing nilakay ko. Paikat kun dayta darat dita. Italaang nga aldaw ti pawaywayo. No diyo pa'y laikatan, ireklamo kayon ijay barangay. Apay na kita karton ba kay? Karton kan sa ako. Makitam? Apay nga rod kita. Pumanaw ka men! Kadwak dagiti ubing! Apay? Ne. Ayan nga ti kaldero kan pingpinggan. Insako ko na! Makamu ka mata ni tibiyag mo! Nay. Anya ti mapaspasama kaya? Anya ti mapaspasamak! Di mo amo ti mapaspasamak dito balay! Apay, pumanaw kayo? Gimatang ka lang iti darat ka na blocks! Nagpatinggalangan dita! Di mo mat-empatariman dito balay! Marmar banda ito'y balay! Gapo iti anay, ilyong! Pati panagayat ko kin
ka, marmarban! Di mo may ipalubos akasta, bakit? Agrik-reklamo jay bakit akaro batayaw, tajay nabuntoon adarat dita sangwanan ti balay, mayan anod ijay arubayan da. Kasta ya? Di mo amo dagita mapaspasamak. Taday talagin inom ti among ramidan. Agsarita ta ka di bakit? Ay sanan, pumanaw kami latan, makamu kamatan iti biyagmaw. No ipilit mo ti pumanaw, jak mo lay ti dagito nakakarton ken nakasako agam gamit tayo. Ibabam dagita, palubusan na kami apumanaw. Saan kayo apumanaw bakit? Ikarik, ipatarimaan ko ti balay. Saan laday tati kayat ko ngay karemilyong? Anya pa? Basta, Awan mo, malagip ko. ang lisi ka dita. Na. Iruwar kong dagito karton kas kalasako. Bakit? Didak ka di panawan. Ay, naumakon kan kayong. Di karik, jak to ginumay. Promise? Oo, promise. Wala. Ha? Ito'y darat. No di yung ikatan talagang agreklamo ako. Ay, sus. Oh, nangag mo? Agay ayabon yan, te. Ay, mabayin ako na sumangukan ko, ano? Talaga akarkaritan da ka. Kunayo siguro, ajak maiturad ti agreklamo. Saan na ka matakar-karitan, antay? Nasaya at magtadakan, Ilyong. Manod nga aldaw, asaan ka nakit-kita? Hindi kay kumagungitain. Tainton bigat kat ipatarimaan ko ti balay mi amarmar ba? Rumbang lang tamadadaal ti view dahito balay mi. Gapo iti darat kan halublaks di tabalayo. Pasensya kayo. Ay, nabayag akon nga agpaspasensya, Ilyong. Tapno amam. Maudi na pasensya dahiti ante. Usaran min dahita darat kan simintaw. Rumbang lang. Kasanon, numatumba day tabalayo. Kat mapandagan na dagiti masetas ko ang nagngingina. Ha? Apay, mabayadan niya. Sige, ante. Inton bigat mo't lang. Ipatarimaan kong ti balay may. Ay katwan laglagi pam ti pagsasao ako nana. Ti plano nga agpatinggalaang iti sao. Sayangan na ti kanito. Iso asika, Ilyong. Di mo sayangan ti kanito. Rantay. Agriin kan lakay. Lakay. Nagpigsamot din ti urok na. Nakatangkayagan jay init ngam agururok pa'y lang. Ay, Rantay, agriin kan. Nangaton jay init. Ado pa'y ti aramidan ta dito balay. Ay, talaga nagrigat aringan. Rantay, no di ka pa'y lagriin, mabaawanan jay indasar ko apagarmusaran. Na, agriin ka matlagayam anakangag iti armusar. Itay ka pa'y aririingan. Mangantan, Flor, mabisi na on. Bumangon kan, taado pa'y ti aramidan ta dito'y balay. Mapanak aglaba ijay karayan, si kamat agsibog ka kadagiti mula. Nalpasa kun anaglaba ijay karayan. Ngam di mo pa'y inaramid, di ibagbagakan ka. Saan pa'y sibugan dagiti mula di tarubayan? Madamdaman to ka din, Flor, tamasado ta karumar. Anya, kayat mo asawan, manipod itay bimangon ka, di ka pa'y remremwar? Wen, anya ko mga iti aramidak di tarwar ko, no nagdagang ti panawid. Ay, sus, Rantay, imbag man ta maanusam ti agtali na adlatan dito unag ti balay? Wat-watam mo't atabagim. Masadutak nga rod arumwar. Diyak kayat ti mainitan tag umisitak. Anya, di mo kayat ting umisit, kat nagnisit ka lang arudan. Ay, di nakpay mo't amo atulungan dito balay. Flor, umayak man. Ay, uwan tatang, nakalukat day tari daw. Sumrag kayo latan. Rantay, umay ka man bit ijay balay. Anya ti ramida kay balayaw tatang. Kaduaan nakamang bagkat kadagiti irikaw. Iyo nagta ijay balay. Ay, sana ka makabagkat tatang. Nasakit itakyag ko. Iso nga ron nga dak dito yung unag ti balay. Anay ko. Nasakit na talaga ti takyag ko. Anay.
Anya tinapasamak iti takyag mo aya. Jak man na mo tatang. Kasla damon na iligasi nga urat iti takyag kaw. Gapo iti panagbagkat ko iti nadagsain. Anya? Wen. Iso pasensya kayong tatang Di kay matulungan nga agbagkat iti irek. Uraek pa nga gimbag tinasakit at takyag kaw. Apay adi mo tinulungan ni tatang anang bagkat iti irik na. Nasakit nga ron ti takyag ko. Anya, nasakit ti takyag mo? Kat saan mo titay? Nagsakit langan, idi may ni tatang dito balay. Kilaat nga ron asim makit ti takyag ko. Iso ajak matulungan ni tatang mau. Ay, di mo man la matulungan mo't ni tatang ko, Rantay. Apay di ka makaawat mo't, Flor. Imbagak lang nga ron ang nasakit ti takyag ko. Nagadupay la sa umay. Imay nakisaritaken ka na imbag. At tulungam ni tatang ngam adda kamatla dito unag ti balay. No imbagak ajak kayat ti tumulong, jak kayat. Pawatam. Tatang, saan nyo latan nga ibabaon ni Ranting agtrabaho? Ha? Apay ngay anak kaw? Ay na, agsakit tinakam na no maibaon. Siyak ti agtin nag-adakas no ibaon nyo. Anya? Apaan nak no adda mang ibaon kan kwa na. Nagalasan ti ugali dayjay alalakay? Awan lang arudan ti panggedan na. Isupay tinatangset kan sa daw. Tatang. Apay, di na amo dito'y balay ti pagtataudan ti bagasyaw. Isung arod nga agpatulong ako maamang bagkat kadagiti irek. Taited ko kan kuana jay dua akaban. Tamapan na ipabayaw, tapno ada bagasyaw. Tatang. Ngam nagbabawi akon. Ni Arman ti tinangdanak anang bagkat kadagiti irek. Huh? Hay, sadot dayjay nga asawam. Awan pa'y sirserbi na alalakay. Anya langan ti kayat ng aramidan. Maturog nga agmalmalam. Adda kayo mo dito si Hirok ti kayo amang mga Arman. Leia. Wen, Rantay. Imbag dito'y. Tapres ko ti angin. Nagpudot ngamin iji unag ti balay. Iswa dito'y kamin amangan kanileya. Umay kamangan arante. Naimas ngagpaiso ti sidain nyo Adobo a karnit manaw. Wen, Rantay. Jay kwarta nga intangdan kanyak ni katugangam. Ison ti inggatang ko iti naimas asidaan may. Saan anaimot ni katugangam? Aya. Agasam. Saan mo't anadagsan jay inaramid ko? Ngam tinangdanan nak iti husto. Isu amay sa kilo mo't akarni ti manok ti ginatang ko. Nagadumot ten ngagpaiso ti inadoboy a karnit manaw. Ni nagbanglupay. Wenrante, ramanamot atap na umum ti bagbagam. Ay, sige man nga rod Leia. Makipanganak ako. Ay na, apo. Napsuga ka. Nay, Rantay. Ad-adumot tan ti sindam. Ngamda kami kanileya. Wenag pa iso. Insubong mo't amin na nakarne. Anya, jak mo ten napuutan nga adugayam ti kinnan ko a karne ngamda kayaw. Ay, pasensya Arman, Leia. Ay unay matan, Rantay. Patiin na po'y. Naibos. Agraman itit. Kinan mo. Nagrawot ka matan. Mala, agyaman naklangan kada kayo nga agasawa. Agawid ako, tanabsugak mo tan. Naimas nga agpaiso ti adobo a manok. Ay, mangiba pain at talaga day di arantay, Leia. Basol may matkit di akin ni Arman. Tainawis mi pailaang mo umay makipangan. Anya nga'y tinapasamak. Impapol na amin asidaan, agraman inna po. Ay na, siya kung tagkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Di kay madanagan, sukatak jay linamot ni Rantay. Saanan, Flor? Imbagaklaken ka, tapno amum ti inaramid ni Rantay nga asawam. Saggaysa kami laang aluppo ti sindaken ni Arman. Ngam ni Rantay, agraman aluk ng atulang ti manok, sindana. Anya? Ala, sana kung nagbayag, Flor. Imbagaklaken ka tinaalas nga ugali ni Rante. Agmalumpay ko maasidaan mi dayjay ka ni Arman. Ngam awanan tanasimot-mot ton. Na, agururok manin katengat aldaw. Ay, di nakpayin matulungan ng trabaho. Ay, Rantay! Rantay, agring ka! Rantay!
Na, tadada kita pimbigsan ti panagurok na. Oy, Rantay! Agreeing ka ko nanay. Adda pa panak. Si kapela tagluto. Bumangon kan. Napatag ti papanak. Iso nga agluto ka iti kanin ta inton madamdama. Ay, na yun ta nagrigat kalakit din ariringan. Ha, makamu ka iti biyag mo. Nay! Langampay lati karire nga magsusuyaab ka manan. Antay. Sigam na lang. Lumabas ako mangam nakita ka dito'y sango ti balay mo nga agtugtugaw. Ay na po, makabanog. Anya ti makabanog nga ibagbagamay. Makabanog mo, gam, ti maturog na nang. Nakutangan pa iti tenged ko. Ay, just ki karanday. Ay na. Day talatan tararami dumitibiyag mau. Di mo pa'y amwa tulungan ni Flor nga sawam. Kastalat ti biyaga na nang. Sana balay, tanagagat ti asawak. Na, apay, di ka mabain ka ni Flor nga sawam. Nagagat amapan makipuras itinatang iji bangkag. Idinto ta si kaka maturog lang tararamidam. Nanang, kabailan na nga aramidan dayta. Saanen amasapul at tulungak pa iti asawak. Si kalaang ti lalaki asadot dito'y lugar tayo rantay. Kitaam dagiti katawunam. Naagawad ama pa nagtrabaho. Si kangay. Nagpusyaw ka pa yan. Gaputa malabos mo ti maturog. Ha? Kitaam man talangam. Langam tagkakapsaut. Nagbuntog pa yan nga gukap tangiwa mo ngagsaw. Anya? Slow motionan ti garaw mau. Takasanaw. Saan amawat-wat-wat ti bagim ngag trabaho? Naa? Awan tinasaya at mapasapak ken kano day talatan tararamidem. Nanang? Imbag man tapakanan nakapayla ti asawam. Gaputa iso ti mangmanggad para kada kayaw. Awang mangarod panggadam. Nanang, sumardeng kan. Nasakit ti ulok at dumdum ngagkeng ka. Nagrawag ka pa'y mangarod amangan. Na. Ti ammom siguro. Jak ammo ti naramid mo ijayan darman ken leya. Inibus mo ti sidanda. Di ka lagbabain. Rawag. Anya? Dahito ti tandaan na mapagsasao rantay. No kayat mo taglabaw. Di ka agsadot-sadot. Madula amin dayta pagsasaw na. At dalatala mo tag nga uray awantiar aramidag. Dayta ti tandaanan yaw. Rantay, tulungan nakman biit nga agkali iti abot a pagbasuraan. Ay, pasensya kayong tatang. Maditirik na. Anya? Nay, aguye kak pa yan iti one part. Talong aldawan nakastoy tirik naktatang. anya ngay day ta sakit mau. Nakaptanak sa amutin iti anya day tayo? COVID-19 sa. Anya? Amin asintomas ti sakit a COVID ka. Addan sa kanya akong tatang. Ay, sige Rantay. Ah. Ay, panawan ka pa nga raw. Ang mga numaakaranak. Napahan ni tatang. Nagbutang inimbagak. Nga mga nakaptana ko niti COVID-19. Ay, diyak ka ti mabanog nga gali iti abot a pagbasuran na. Ne, nimot araman ti agkalkali iti abot a pagbasuraan niyaw, tatang. Wan, anak ko. Imbagak ka ni Rantay nga isulangan ti agkali iti abot. Gamadamat gayam ti sakit na. Anya, agsakit ni Rantay kunayo, tatang? Wan, aguyag kan maditirik nana. Ipagarup na pa yan anakaptan iti sakit akubayd. Ay, nasaan nga agsakit ni Rantay, tatang? Anya? Katnood da ijay balay nagbuybuya iti TV. Nakasarsaran ta. Tiyawanan bain asadot. Nagpambarmanan katang danak mat nga agkala iti abot. Imbagla makatulong kang ka. Amuyo lang aruden asadot di asawak, tatang. Ngam madiday tangar aramidan na kadatayaw. Sapay jak kayat ti ulbud a tao. Tatang. Ti sadot akas ken kuana. Awan ti karbengan na amangan. Anya? Flor, di mo man pakpakanen dayjay arante tapno agnakam. Mangnam na mga main kang ka, isong agsadot-sadot.
tatang. Danggan na, Flor. Kastoy ti aramidam. Saan ang mabalin ti kastangar aramidan na? Nakaluto kan, Flower. Bisina kon. Awan ti ilutok abagas kan si Dan. Anya? Kasano nga awan kat addamot tangdan mo nakiburas iti natang? Pinagbayad ko iti utang ko jay kwarta tangdan ko. Isu nga awan ti bagas kan si daun ta. Anya? Agnakam ka. Nanganak kong ijay ayan tatang. Oy, kasarsarita ka. Yung kaagiremedyo iti kanenta, tanay mabisina kaon. Sikan ati agiremedyo, tadda papanak. Ah, kasano nga roden da ita? Saan ka matan namangan? Ay na, maanusak tibisin ko, rantay. Mala, makamu ka pala dito'y balay, tarumwara ka. Nasaya at day nga inaramid mo, anak ko. Agnakam ita day tarantay. Mabisinan ti lukaw. Sa bagay na umaakmutan iti ugali na, tatang. Sigurado nga aburido itanday niyay. Tirigat na, di na mo taglutaw. Anya? Wen, tatang, manipod nagasawa kami. Itlog laang ta muna alutuin. Siya aming ti aglutaw kun agisagana iti kanan may. Gapo iti daytoy nga inaramid takan kwa na. Agnakamad, matay lakit din iti bisain. Wen, tatang, numuuna kat awan pa iti ultimo bagas ken tinapay ijay balay. Nay, Flor. Di kan samot tan agaw-awit iji balayaw. Wen, Arman, kayat kulaang apag nakumun jay sadot nga asawa. Sa bagay mayat matkit di day nga inaramid mo. Stop no agnakam. Nila ang rante ti sadot dito'y lugar tayo. Talaga mo. Kastamot la ti bagbaga dagiti daduma. Katawaan da ti liklikodan na. Nakitak mat itay ni rante. Nagturong ijay balay da katugangam. Nalabit amapan makipangan. Lakit di Patsyak asaan akanunungan ti katugangak a babae, tinaalas nga ugali na. Nay, anya tararamidam dito'y balay, sadot. Nanang, umayak man makipangan. Ay, awan ti makan dito'y balay. Imposible. Sana ka naglutaw. Apay, di na kan ilutlutuan iti kanam ni Flor nga asawam. Duan nga aldaw sana nagawid iti balay nanang. Agnanaed itan iti balay da tatang na. Ay, kagunggunam sadot. Kas pangarigan siyak mat, taday ti biyang ni Flor nga asawam. Panawan ka mat gapo iti kinasadot mo nga asawa. Anya? Nanang, mabainak mat amapan iti ayanda katugangak. Gaputawan may tultulong ko. Daytan, jay bagbaga kapag sasao kang karantay. No kayat mo daglamot, di ka agsadot-sadot. Sursurwang mga minti tumulong ka nagtrabaho Anya nga ita, mabain ka na mapan makipangan ija ayan da katugangam. Nalabos nga minti kinasadot mo. Isu nga ganos ka, tapinanawan na kan di asawam. Kastala tibiyag, rantay. Panawan na kada asawam, no agsadot-sadot ka. Mayat pa kahit. Inikam iti Christmas light da ito diding tayo dito parangan. Uy, nagpintas Ang ganda-andap. Ay, kastala tibiyag, alakay. Christmas nga ro, diag dekorasyon akmay. Una, nagmayat. Ang gandap si ka. Wan alakay. Nangina ti pananggatang ko ditakay. Ay, wala. Anya nga iti serbi ti masusuil daw. No di ka gumatang iti kayat mo agatangay. Oray kita lakay. Apalan manan ni Kura da iti Christmas light ko. Sigurado, gumatang met dayjay. Ay, wan. Ay, managapal ka dayjay akaruba. Ay, adadan nga umapala no makita na ti Christmas tree tayo dito'y salas. Nagdakkel na Christmas tree. Sakit, nang bungunak pa iti ado agayp. Ngayon kabil ko iti sakaanan ti Christmas tree. Ingagarak ngayon lukat tiri daw kat. Tapno makita ni Cora ti Christmas tree tayo iti salas. Kan nagpintas pa iti Christmas light ngayon kabil ko. Sigurado nga apalan na, bakit? Wala, agraman nagiti kurtina tayo ngayon kabil ko lakay. Pang Christmas a kurtina ko naman.
Iso nagpintas ti balay tayaw. Oo, pasikat mo tayo tangansang. Kunamlan asino abak nang. Wan nga raw. At dapay Christmas light da. Inton bigat, inakmat gumatang iti Christmas light. Jay atibdog a Christmas light tigatangag. Tapno ikabit ko dita cypress tree dita parangan. Katuan anya nga iti serbe ti masuswildok. No di kamat gumatang iti kayat mo agatangan. Ay, wan alakay. Ha, saan man asyak ti paspasikatan day tangansang? Kaputa mas napinpintas to tigatangag. Wan bakit? Saan ka apaabak? Ala, umunigdan lakay. Amangan numakita na ta ni Ansang. Kat kunaan na pa'y nga apalan ta ti Christmas tree kan Christmas light da. Wan. Ala. Umunagtangarudan. Kat inton bigat. Ingka gumatang iti dekorasyon dito'y balay. Gumatang kan iti lakok akang kanan, Ansang. Meriendaan niyaw kadagiti anak mo. Wala na. Sagmamano aya. Sanga pulaw ti may sanga slice. Ay saan ka nga agbabawi a gumatang tanaimas na ito'y. Kandadakkel ti slice na. Apay, mano amin aya ti bayad talakom, nana. Ay, sanga ribo Sige, bayada ka. Tameriendaan tupay nila kay ko inton sumangput numalam. Agiaman na ka. Ay, imbagkan ka. Taadulat na ti kwartam Ansang. Kaslawan parikot mo. Naragsak ka kanayon. Kastala ti biyag anana. Naragsaka ka talaga. Gaputa oray kas kasanaw. At dalat tamay gatang ko iti kayat ko agatangay. Ay, uwan Nala, nana. Bayada kung day tala kumakan ka na. Agyaman unay, Ansang. Nukas na, ginulpi ni Ansang tilakom akan ka na, nana. Wan, Cora. Ay, sayang. Gumatang ak kumapay. Ala, inton bigatan gumatang ka. Taunaan kanto alakwan. Sapay makapangpanganak itikan ka na, nana. Ha, day tanto mga min alas taw. Pasikat talaga. Kaya't nalaang nga ipakita nga dakwarta na. Ha? Amom, nana. Lastog talaga day taak-arubak. Pasikat. Kaguram ka din ni Ansang, Cora. Kasanaw kat kanayon nakapasikatan. Ha? Saan nakamaartapan? Agpinasikat kami kasta ti kayat na. Ha? Ay, nana, umay ka. Umunag ka di tabalay. Ipakita kan ka ti Christmas tree aginatang ka. Ha? Umay ka, nana. Umunag ka, tapag meriendaan ka pa'y. Makitam, nana. Nagpintas dagiti kurtina kanya. Ay, wan, Cora. Kabarbaraw. Kan nagpipintas matla ang dagiti dekorasyon mo. Nagdakkal ti Christmas tree. Kan ado pa iti regalo iti sa kaanan ti Christmas tree. Anana. Ha? Di ko na siguro ni Ansang kat maartapan nak. Oo, adayo napimpintas dagiti dekorasyon ko Agin inartap kayo kaday? Ay na, iso ti mangirugrugay, nana. Iso asa anak ng agpabak. Ay, ungayam, nana. Ala, umunday tamay sa karton arigalaw. Yawid mo, nana. Ha? Sigurado ka? Nay, nagado ti karga na. Nana. Kompleto ti karga dayta. Kape, gatas, kandad dumapay. Ay, kababain mo't kan ka, Cora. Ay na, awan ti rumbang apagbainam, nana. Ngamnay, inton rumwar ka dito balay. Ilabas mo to day takarton di taparaangan ni Ansang, ha? Sigurado, ikan nakamot iti regalaw, takayat na tagpalasto. Ay, Jack kayat ti kasta, Cora. Sa baligayam ti panunot mo amang tagkanyak iti regalaw. Tapagpalastog mo di takarubam. Ay, saan ko nga awatan nun, Cora? Anya? Di mat Cora day tamasabat ko. Kunamlan asino. Agimpipintas. Payakas na ti panangkitam kanya, Cora. Sana si katikit kita. Ti ko namkit day. Apalam day ti buok ko. Tanapanak nagpaparlor. Idinto ta day tabuok mo kat nakaang-angrag.
Kundi gatang ka iti pagpasikat mo a dekorasyon. Ngam day tabok mo, di mo mat mapariban. Ay na, sana nanaskan kanyak, ta sana kakaskan kang agraraman, kura. Ha? Kundi paparlor ka ngam dagiti anak mo, nakaduldul pa damat. Anya, hoy, nadalos dagiti anak ko. Di mo aya makita ang nagpipintas dagiti kawusda nga uray at dadalaang iti arubayan may. Saan akas ka dagiti anak mo? Apisang-pisang dagiti kawusda. Hoy, mat, kora, ngagraraman. Sana pisang-pisang ti kawus dagiti anak ko. Sana kas ka dagiti anak mo apa, sika wag-wag ti kawus da. Nga oray sika, wag-wag mat ti kawus mo. Ngaminton kwan, ibagaman nangin na ti panangkatang mo. Hoy, ansang! Saan awag-wag ti kawus may? Sika ti wag-wag ti kawus na. Agraman ta pa nagro-propam kat wag-wag! Na, kastagayam Pues, pagbali nagmatawag-wag, tabuok mo, akaribrit bat. Anay ko! Sumagan kayo! Anay! Apay! Anya ti pag-apaan niyo! Dahil ka babae data, pangas nga men. Oh! Sika ti pangas! Huston! Huston! Ay unay kayo! Aglisi ka mamaditala kaya, kung tarak dahil ka babae. Sinay! Panasang! Sumarding kayo! Ha? Agkapya kayo, Kapaskuan! Maawatan niyo! Adto'y ti kang kanan aginatang mo, Cora. Naimas day ta. Anyaman nana. Amom ka day. Nagdinamag ti panagpinangat ka ni Ansang. Anya ko ma. Ay na, Cora. Agkapya kayo ka din ka ni Ansang. Paskuan. Iso liklikan ti apa. Katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Ha? Alain na kon. Katsapay lakuma, tagpada kayo kanian sa nga agamires. Saan apin nasikat ti kayat asawon ti Paskwa, Cora? No di kat, ayat. Agin nayat kayo kitdi, adi kay kat agpinpin nasika. Sige, inakaon Ansang. Agyamanak, tagimatang kamanan itilako kakang kanan. Kat, laglagi kumatay imbagakan ka. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Kuha, nana. Agkapya kayon kanikura. Ngamen, awan serbi ti ado akwartayaw. No saan kayo mat anaragsak iti biyagyaw. Ado nga agpaiso ti kwartayaw. Tagpadalakat nga road anatalgad ti trabaho dagiti asawa yaw. Ngam, saan akumpleto ti ragsakyaw? Gapaw, taadda kaapayaw. Kuha. Ay naansang, Paskuan, iso nga agkapya kayawn kanikora. Agyaman tadi nakliniklikan ito yung masidega. Sana ka niya makadisturbo, hindi pa nagpapainit mo dito yung likod ang tibalayaw. Saan matkit day? Apay ka di ambong. Mabali na pagkapyahin ta dakora kan Ansang. Ha? Namiris ko akong sintidurak ngamin nga asawa kahit. Panoy-nuyak latati kaya't nibagat ka. Agkapyada ko man, nang runa ta Paskuan. Sige ambong, hasta nga ron ti aramiden ta. Pagkapyaan ta dagiti asawa ta. Panahon na naman ng pagmamahala. Ura bakit? Anya ti madlaw mo iti day ta may patpatukar iti radyo a Christmas song. Siyempre, naragsak. Naragsak ka kade amakang kangag iti day ta kanta? Siyempre Ngam saan anaan-anay ti ragsak mo? No adda ka apam, bakit? Kayat ko makikapya ka kani Ansang. Tapno naragragsak ti paswakan ka. Kunak man oray si kakat kaguram ida. Idi ngam saan itan bakit? Tana amiris ko, anaragragsak tayong agkakaaruba no awan ti apa. Anya? Buwan bakit? Ito na si Buena. Agsasango tayo, magsilibrar.
Kasta tinagtulagan mi kaniko daw. Takayat may naragsak tayo kung mga agkakaruba. Dahil tayo awan ti aga-apa. Awan mo't tidakas na no, kakapya kayo. Naragragsak tayo no, Kosta. Denggam data Christmas song amay patpatokan. Naragsaksan ka di ba kay? Iso kasta tayo kumamay. Agragsak tayo. Wala na, agorderak iti sa nga bigao akan kanan para into Noche Buena. Ay, kasta ka day. Ay, agpada kayo kani ansang. Nagorder mo't iti kanan, para kanaw into Noche Buena. Ay, nukas na. Sa anak nga rodan nga agorder? Saan abali nga rodan? Ngamin, adumot ti sa nga bigao akan kanan. Sa bali laangan ti orderak, nana. Ha? Ay, anya ngay. Ilutuan daklaangan iti suman. Ay, di kat matladay chay. Nana, pang take out dagiti umay makipaskwa. Ala, san abalay? Takaimas at ti agluto. Ganun gayam. Awisan kayon to into Noche Buena, nana. Uray ni Ansang, inawis nakmat. Nana, umay kayon to. Ayaban yun to ti pamilya yung. Tagsasango tayo amin into Noche Buena. Ansang. Umayak mat makinotsi buena kada kayaw. Ta inawis nakmat. Tata. Sana balay tag may sa kayo, may. Di umay kayo latta ni Jayan, may. Agraragsak tayo ijay. Umayak to. Naragsak tayo to amin, tata. Nagkapya kamin kanikura. Kat, nasayaat no kasta. Iso adi yulip-lipatan ti umay, Gaputada kayo ti may sasangay ilimay. Sorry talaga iti kalabas, Cora. Uray siyak, Ansang. Sorry mat, Kat, husto da ambong kan gudo. Agkapyatan. Nang runa kat asidaglaunay nga agkakaruba tayo. Nang runa kat Pasko. Pudno launay, asaan anay tiragsak, no adda ka apa. Ay, anyan. Nagalas ka ngaminan ti ugali. Uray siya, nagalas mo ti ugali. Agbalbalyutan, Ansang? Akora. Agbalbalyutan. Agpinatagtan nga agkaaruba niya. Iti kasta, naragsak ta amang rambak iti Paskwa. Pakawanan na kiti kalabas, Cora. Pakawanan nakmat, Ansang. Uray si ka ambo, lakay. Pakawanan nakmat tap apera ak idi. Uray siya, gudulakay. Pakawanan nakmat takababain ti ugalik idi. Kastala ti biyag akura bakal. Saan tayo mat perfectaw? Pudno ti ko na ni paring ko daw. Saan tayo perfectaw? Agam kitde. Ilintag tayo, dagiti biddot tayo. Takas tala ti biyag ako nada. Ang latta ti panagbiddaw. Kat husto launay, tinakunak kada kayo ide. Cora, Ansang. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Nana. Husto launay, nana. Awan serbi ti kwarta. No saan mat anay ti ragsak iti kaunggan. Gusto launay, tata. Isungay ta, rambakan tayo asiraragsak ti Paskwa. Naragsak a Paskwa kada tayo amin. Naragsak a Paskwa kada tayo amin. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti apa, ket rambakan asiraragsak ti Paskwa. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.
Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti apa, ket rambakan asiraragsak ti Paskwa. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Mayat pa kahit. Inikam iti Christmas light da ito diding tayo dito parangan. Uy, nagpintas ah. Ang ganda-andap. Ay, kastalatibiyag, alakay. Christmas nga ro, dag dekorasyon akman. Una, nagmayat. Ang gandap si ka. Wan alakay. Nangina ti pananggatang ko ditakay. Ay, wala. Anya nga iti serbi ti masusuil daw. No di ka gumatang iti kayat mo agatangay. Oray kita lakay. Apalan manan ni Kura da iti Christmas light ko. Sigurado, gumatang met dayjay. Ay, wan. Ay, managapal ka dayjay akaruba. Ay, adadan nga umapala no makita na ti Christmas tree tayo dito'y salas. Nagdakkel na Christmas tree. Sakit, nang bungunak pa iti ado agayf. Ngayon kabil ko iti sakaanan ti Christmas tree. Inggagarak ngayon lukat tiri daw kat. Tapno makita ni Cora ti Christmas tree tayo iti salas. Kan nagpintas pa iti Christmas light ngayon kabil ko. Sigurado nga apalan na, bakit? Wala, agraman nagiti kurtina tayo ngayon kabil ko lakay. Pang Christmas a kurtina ko naman. Isa nagpintas ti balay tayo. Oo, pasikat mo day tangansang. Kulamlan asino abak nang. Wan nga raw. At dapay Christmas light da. Inton bigat, inakmet gumatang iti Christmas light. Jay atibdog a Christmas light ti gatangag. Tapno ikabit ko dita cypress tree dita parangan. Katuan anya nga iti serbi ti masuswildok. No di kamat gumatang iti kayat mo agatangag. Ay, wan alakay. Saan man asyak ti paspasikatan day tangaansang? Gaputa mas napinpintas to ti gatangag. Wan bakit? Saan ka apaabak? Ala, umunigdan lakay. Amangan no makita na ta ni ansang. Kat kunaan na pa'y nga apalan ta ti Christmas tree kan Christmas light da. Wan. Ala, umunag tangarudan. Kat inton bigat, inka gumatang iti dekorasyon dito'y balay. Gumatang kan iti lakok akang kanan, ansang. Meriendaan niyaw kadagiti anak mo. Wala na, sagmamano aya. Sang apulaw ti may nga slice. Ay saan ka nga agbabawi agumatang tanaimas na ito'y. Kandadakkel ti slice na. Apay, mano amin aya ti bayad talakom, nana. Ay, sanga ribo Sige, bayada ka. Tameriendaan tupay nila kay ko inton sumangput numalam. Agiaman na ka. Ay, imbagkan ka. Taadulat na ti kwartam ansang. Kaslawan parikot mo. Naragsak ka kanayon. Kastala tibiyag, anana. Naragsaka ka talaga. Gaputa oray kaskasanaw. At dalat tamay gatang ko iti kayat ko agatangan. Ay, uwan Nala, nana. Bayada kung day dala kumakan ka na. Agyaman unay, ansang. No kasta, ginulpi ni ansang tila kumakan ka na, nana. Wan, Cora. Ay, sayang. Gumatang ak kumapay. Inton bigatan agumatang ka. Taunaan kanto alakwan. Sapay makapangpanganak itikan ka na, nana. Ha, daytan to mga minalastaw. Pasikat at talaga. Kaya't nalaang nga ipakita nga dakwarta na. Ha? Amom, nana. Lastog at talaga dayta akarubak. Pasikat. Kaguram ka din ni ansang, Cora. Kasanaw kat kanayon nakapasikatan. Ha? Saan nakamaartapan? Agpinasikat kami kasta ti kayat na. Ha? Ay, nana, umay ka. Umunag ka di tabalay. Ipakitakan ka ti Christmas tree aginatang ka. Ha? Umay ka, nana. Umunag ka, tapag meriendaan ka pa'y. Makita am, nana. Nagpintas dagiti kurtina kanya. Ay, wan, Cora. Kabarbaraw. Kan nagpipintas matla ang dagiti dekorasyon mo. Nagdakkal ti Christmas tree. Kan pa iti regalo iti sakaanan ti Christmas tree. Nana. Ha? Ti
ko na siguro ni Ansang kat maartapan nak. Oo, adayo napimpintas dagiti dekorasyon ko Agin inartap kayo kaday? Ay na, iso ti mangirugrugay nana. Iso asa anak ng agpabak. Ay, ungayam nana. Ala umunday tamay sa karton a regalo. Yawid mo nana. Ha? Sigurado ka? Nay, nagado ti karga na. Nana, kumpleto ti karga dayta. Kape, gatas, kandad dumapay. Ay kababain mo't kan ka, Cora. Ay na, awan ti rumbang apagbainam, nana. Ngamnay, inton rumwar ka dito balay. Ilabas mo to day takarton di taparaangan ni Ansang, ha? Siguradaw, ikan na kamot iti regalaw, takayat na tagpalasto. Ay, jak kayat ti kasta, Cora. Sa baligayam ti panunot mo amang tad kanyak iti regalaw. Tapagpalastog mo di takarumam. Ay, saan ko nga awatan nun, Cora? Anya? Di mat Cora day tamasabat ko. Kunamlan asino. Agim pipintas. Apay akasta ti panangkitam kanya, Cora. Sana si katikit kita. Oho, ti kunamkit day. Apalam day ti buok ko, tanapanak nagpaparlor. Idinto ta day tabuok mo, kat nakaangrag. Kundi gatang kay ti pagpasikat mo a dekorasyon, ngam day tabuok mo, di mo mat mapariban. Ay na, sana nanaskan kanyak, ta sana kakaskan kang agraraman, Cora. Ha? Kundi paparlor kang am dagiti anak mo, nakaduldul pa damat. Anya? Hoy! Nadalos dagiti anak ko! Di mo aya makita ang nagpipintas dagiti kawusda nga uray at dadalaang iti arubayan may. Saan akas ka dagiti anak mo? Apisang-pisang dagiti kawusda? Hoy, mat, Cora, ngagraraman. Sana pisang-pisang ti kawas dagiti anak ko. Sana kas ka dagiti anak mo apa, sika wag-wag ti kawas da. Nga oray sika, wag-wag mat ti kawas mo. Ngaminton kwan, ibagaman nangina ti panangkatang mo. Hoy, Ansang! Saan awag-wag ti kawas may? Sika ti wag-wag ti kawas na, agraman ta pa na group-grupam kat wag-wag! Na, kastagayam Pues, pagbalik nagmatawag-wag, tabuok mo, akaribribat. Anay ko! Sumunod kayo! Apay! Anya ti pag-apaan niyo! Dahil ka babae na ta, pangas nga men. Sika ti pangas! Huston! Huston! Ay unay kayo! Aglisi ka mamaditala kaya, kung tarak na ito babae. Sigay! Panasang! Sumarding kayo! Ha? Agkapya kayo, Kapaskuan! Maawatan niyo! Adto'y ti kang kanan aginatang mo, Cora. Naimas dayta. Adyaman nak, nana. Amom ka day. Nagdinamag ti panagpinnenget yu ni Ansang. Anya ko ma? Ay na, Cora. Agkapya kayo ka din ni Ansang. Paskuan. Iso liklikan ti apa. Katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Ha? Alain na kon. Katsapay lakuma, tagpada kayo kani Ansang nga agamires. Saan apin nasikat ti kayat asawon ti Paskwa, Cora? No dikat, ayat. Agin nayat kayo kit day, adi kay kat agpinpin nasika. Sige, inakaon Ansang. Agyaman tagimatang kamanan itilako kakangkanan. Kat, laglagip kumatay imbagaken ka. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Kuha, nana. Agkapya kayon ken ni Cora. Ngamen, awan serbi ti ado akwartayaw. No saan kayo mat anaragsak iti biyagyaw. Ado ngagpaiso ti kwartayaw. Tagpadalakat nga road anatalgad ti trabaho dagiti asawa yaw. Ngam, saan akumpleto ti ragsakyaw? Gapaw, taadda ka apayaw.
Pasko. Ay naansang, Paskuan. Iso nga agkapya kayawn ken ni Cora. Agyaman nak tadi naklinikli ka nito yung masidega. Sana ka niya makadisturbo. Hindi pa nagpapainit mo dito yung likod ang tibalayaw. Saan matkit day? Apay ka di ambong? Mabali na pagkapyahin tada Cora kan ansang. Ha? Namiris ko akong sintidurak ngamin nga asawa kahit. Panoy-nuyak latati kaya't nibagat ka. Agkapyada ko man. Nang runa ta Paskuan. Sige ambong. Hasta nga ron ti aramiden ta. Pagkapyaan ta dagiti asawa ta. Panahon na naman ng pagmamahala. Ura bakit? Anya ti madlaw mo iti day ta may patpatukar iti radyo a Christmas song. Siyempre, naragsak. Naragsak ka kade makang kangag iti day ta akanta? Siyempre Ngam saan anaan-anay ti ragsak mo? No adda ka apam, bakit? Ha? Kayat ko makikapya ka kani ansang. Tapno naragragsak ti paswakan ka. Kunak man no oray si kakat kaguram ita. Idi ngam saan itan bakit? Tana amiris ko, naragragsak tayong agkakaaruba no awan ti apa. Anya? Buwan ba kay? Ito na Chibuena. Agsasango tayo, magsilibrar. Kasta tinagtulagan mi kanigo daw. Takayat may naragsak tayo kung mga agkakaaruba. Dahil tayo awan ti aga-apa. Awan mo't tidagas na nagkakapya kayo. Naragragsak tayo no kosta. Denggam data Christmas song amay patpatokar. Naragsaksan ka di ba kay? Iso kasta tayo kumamay. Agragsak tayo. Wala na, agorderak iti sa nga bigang o akan kanan para into Noche Buena. Ay, kasta ka day. Ay, agpada kayo ken ni ansang. Nagorder mo't iti kanan. Para ka now into Noche Buena. Ay, no kasta. Sa anak nga rodan nga agorder? Saan abali nga rodan? Ngamin, adumot ti sa nga bigao akan kanan. Sa bali laangan ti orderak, nana. Ha? Ay, anya ngay. Ilutuan daklaangan iti suman. Ay, di ikot mo't laday jay. Nana, pang take out dagiti umay makipaskwa. Ala, san abalay? Takaimas at ti agluto. Ganun gayam. Awisan kayon to into Noche Buena, nana. Uray ni ansang, inawis nakmat. Nana, umay kayon to. Ayaban yun to ti pamilyayo. Pagsasango tayo amin into Noche Buena. Ansang. Umayak mo't makinutsi buena kada kayaw. Ta inawis nakmat. Tata. Sana balay tagmay-may sa kayo, mate. Di umay kayo lata ni Jayan may. Agraragsak tayo ijay. Umayak taw. Naragsak tayo to amin, tata. Nagkapya kamin ka ni Cora. Kat, nasayaat no kasta. Iso adi yulip-lipatan ti umay Gaputada kayo ti may sasa nga ilimay. Sorry talaga iti kalabas, Cora. Uray siya, ansang. Sorry mat Kat, husto da ambong kan gudo. Agkapyatan. Nang runa kat asidaglaunay nga agkakaruba tayo. Nang runa kat Pasko. Pudno launay, asaan anay tiragsak, no adda ka apa. Ay, anyan. Nagalas ka ngaminan ti ugali. Uray siya, nagalas mo ti ugali. Agbalbalyutan, ansang? Cora. Agbalbalyutan. Agpinatagtan nga agkaaruba niya. Iti kasta, naragsak ta amang rambak iti Paskwa. Pakawanan na kiti kalabas, Cora. Pakawanan nakmat, ansang. Uray si ka ambo, lakay. Pakawanan nakmat tap apera akidi. Uray siya, gudulakay. Pakawanan nakmat takababain ti ugalik idi. Kastala ti biyag Cora bakal. Saan tayo mat perfectaw? Pudno ti ko na ni paring ko daw.
Saan tayo perfect tayo? Hanggang kitday. Ilintag tayo, nagitibidot tayo. Takas talatipyaga ko nada. Kunting latta ti pa nagbidot. Kat husto launay, tinakunak kada kayo iday. Kura, ansag. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Nanay. Husto launay, nana. Awan serbiti kwarta. No saan mat anay ti ragsak iti kaunggan. Gusto launay, tata. Iso nga ita, rambakan tayo kasi naragsak ti Paskwa. Naragsak a Paskwa kada tayo amin. Naragsak a Paskwa kada tayo amin. Please, Daddy, don't be drunk this Christmas. I don't like to see my mama cry. Ayos pare. What? Ayos pare ko. Nalaing kagayam nga agkanta kan aggitara. Wala. Kano na ito ti nagustuhan ni bakit ko kanya? Aya. Ika nga eh. Kanya ti nangayatan ni bakit mo. Kano ka? Jaga amo pare. Basta ti amo. Na in love una kanya ni bakat ko. So ako na. Sige agasawa ta. Hoy, Isko! Nay, Saan naman nandito yung makininom? Kasalat tibiyag bakit? New Year nga raw. Ay, awan mo, Isko! Sige! Awin! Awin! Awanan pare. Iyawid na ka ni bakit mo. Buni. Alan bakit? Muna kan nga agawit. So maruno akto. Ay, agawid ka kit din. Tano saan? Imalok kang katoy igam ko apang or. Awin! Kunak! Lawan. Intang arudan. Agawitan. Baka. Mon pare. Under desire ka mo gaya. Buni. Ay, kalaki din ay habakal. Di na lagi di binaybayan. Makidang gaya kada pare Marcos. Na. Kababain mat kada kwada. Ay, naik ko. Malumatan kanyak, taigam mo apang ahor. Gamot ajak kayat amapan ka makiin-inom. Tulungan nakit day ti trabaho dito'y balay. New Year nga raw, bakal. Hoy, Iskaw! Ti kayat ko! Dito'y kalaang balay! Nawan sarak mo iti trabaho! Nawatam! Ala. Wan, bakal. Gusto. Di kan aglaaw. Kababain ka dagiti. Karuba. Oray, bay! Unay kan ay habakat. Makikiktotak mat. Hay! Awan bibiyang ko! Kadagita karuba! Aglawak! No kayat ko! Yan. Ya, kalaki din ay habakat. Di ka agkasta. Saan? Nasayaan? Ibad kon to, pa'y tatangad mo? Baka. Kayat mo, tay badak ko tatangad mo, Iskaw? Day tala arak tiya mom? Alaos ton, bagat. Di kan agungot pa. Hustong! Salbag ka amin! Hey! Ay na, huston lakay. Di kan aglawa kasta. Agulimag kan. Anay kumat.
Pengeng agtungpa kalakay. Nakarit ka. Nakarit ka. Ay, isaan. Ala, mabitla ang tabanyusan ka, ha? Tapno makaturog ka. Ay, kita manday taping-ping maumilyang. Limbitan ma. Ay, tinungpanak ni Marcos idirabi nanang. Ay, mayat Ha? Mayat ko na yun, nanang? Wan, mayat launay. Tapno adda di sa intarupam. Kaslama pa. Ni nanang mo. Sankit din na mayat. Dangha kamot ita, milyang. Kayat mo matikas ta. Uray kabkabilan na kati asawam, itayam latta ti bagay. Nanang. Ay, naanak ko. Ibagam nga agbalbaliwan ta asawam. Baro atawon ita. Isong agbalbaliw kumamutang. Tapno agbalinin anaragsak ti pamilyayaw. Shot! Arag pa more! Syat, kakadwa. Adu ti arat. New Year nga rod. Di ipapas tayo ti agsyat. Arat, iskaw. Sige, nagpulutan tayo. Ne. Umay dito istor ni Ama Kiwing. Ay, kikilan tayo man ni Ama Kiwing. Tado kwarta na dahi takay. Ado ti mauawat na donasyon no kasta mapan mangagas kan mamagbaga. Woohoo! Happy New Year, Ama Kiwing! Happy New Year ta umat kada kayaw. Agin inom kayo manan. Kastala ti biyag, Ama Kiwing. New Year nga rod. Diag happy kami mak. Uray saan mat an New Year. Kat agin inom kayo lata. Ay, wena. Kastala ti biyag. Kabayatan na si bibiyag kay nagragsak ka, Ama Kiwing. Umay kagininta makidanggay ka kada kamay. Un nga rod, Ama Kiwing. Ama Kiwing, may katawin. Amangan matno kayat nati agkanta. Gitara man, Marcos. Ay, makitugawak man kada kayaw. Ayos. Agsyat kayo nga rod, Ama. Makisarsarita akla kada kayaw, anak ko. Sa anak nga uminom. Kat kayat ko adum ngag kayaw iti ibaga. Anya ayaday ta, Ama. Kastoy, anak ko. Naragsak ti biyag. Dayta kat no agbibiyag kayo anasaya at ti aramid na. Baro atawan ita. Jay kunada a New Year. Kat ti makunak. Nasaysaya at no agpabaro kayo matan. Anya nga agpabaro, Ama Kiwing? Mga ramid kayo iti New Year's resolution yaw. Kasanaw, Ama Kiwing. Ilista yaw dagiti rumbeng abaliwan yaw. Kas kumaiti panagbarbartak yaw. Ita abaro atawan. Kadrumbeng kumanga agbalin kayo a responsable nga ama ken asawa iti pamilya yaw. Ti may kadwa, ket ijan yaw, ti kinabartek yaw. May katlaw, ket saan yon akabkabilan ti asawa yaw. May kapat, ket ingka makimisa. May kalima, ket agbalin kayo anasaya at idipadayo at tao. Dayta kumati New Year's resolution yaw, anak ko. Nagrigat nga aramidan, Ama Kiwing. New Year's resolution ti kasapulan amang idiya keng ka iti pagturungam. Aya. Isurat yu amin dagiti imbagak. Taday tatigiya yaw iti inaldaw. Inaldaw abasaan yaw tapno saan yaw amalipatan. Ipigkat yaw iti diding yaw. Katno surutan yaw. Siyempre, nasaya at ti pagbanagan yaw.
Daytoy tilaglagi panyaw. Saan anaragsak ti pamilya, no awan pa nagbaliw ti ama, iti maday nga aramid na. Hoy, Isko, anya day ta impigkat mo di ta dideng? New Year's resolution ko, bakit? Anya? Padasak man nga aramidin day ta? Ha? Sige man, bakit? Basaam man. Ang mga nuad dapay kurang na. Awanon. Nayunahon, bakit? Isurat mo dita, asaan kan nga unget. Anya? Una, agpadatang agbaliwan. Tapno naragsak tayo, bakit? Oh, anya pa iti kurang na bakit? Isurat mo man ti kurang na, taipigkat ta iti diding. Tapno binigat ang mabasbasak. Sige, nayunak lakay. Anya nga iti inayon mo. Isurat ko ati arak. Sika kay Dimot. Agbalbaliwak nga rudan. Isurat mo pa ila ti arak. Saan man lakay? Noan niya ti pakaragsakang. Pakaragsakak meten. Isu nga ura inaldaw ama bartek. Kan inaldaw nakakabkabilan. Naragsakak lata. Ha? Wen lakay. Gapo, taay ayaten kaunay. Kun konsensya anak muten bakit? Agbalbaliwakon. Ikarik. Tahos to ti kuna ni ama kiwing. Saan naragsak ti pamilya? No awan pa nagbaliw ti ama iti mading aramid na. Lakay? Padasak nga aramid ang dagiti insurat ko bakit? Ikarkarigatak. Ano? Nagdagsan ti may sasako kamuti nanang. Ano? Ay, kat ginulpi mga min nga inaway. Ay, na. Ginudwam ko mga min Ay, sana balit ha. Kabalak. Ay, wan gayam. Agdamadlaw ko kan ka, Marcos. Nagbalbaliw ka mutan. Saan kan ngagbarbartag? Kan nagagat ka mutan. Kastala ti biyaga nanang. At dalat na pagbaliwan. Nasaya at no kasta. Maragsa ka unay itiday tangay bagam. Kaya't naasawan. Saan kon makita di anak ko ang madisinyuan tirupa na? Madisinyo ang tirupa na? Wen, nga main pagamuam tadalimitam itirupa na. Wano saan kim mabibaw ti bibig na. Gaputa disnugam mo. Ay, sorry nanang. Talagang agbalbaliw ako. Pakawanindak ko ma. Ay na, agyaman na. Isko lakay, tanasapa ka asimmangpot. Ngamin, nabampano ka nagapo iti laundry siya papagtabtrabahawak. Kasi ka ko man ti agluto. Ay, kat bagat. Siya kung ti agluto. Nabanog ka mo, tanagapo iti trabaho, kas janitor. Saan abalain, bakit? Kastala ti biyag agtinulong ti agasawa. Lakay. Wen, bakit? Kan maysa, awan anyaman na kanyak. Basta kasta ka akanayon. Nalambing ka itan, bakit? Kayat ko ti kasta, ngamtay pumanukkaw ka. Sursurutak nga road, jay New Year's resolution tanga impigkat tadi-tadi deng lakay. Wen, bakit? Mayat gayam ti adda New Year's resolution na. Mayat! Teryang, papanam! Si kamot gayam, Milyang. Inakpan makitsyenda. Agkuyog ta na. Agur-uray akiti pagluganak. Inak mo makitsyenda. Ay sige aguyog ta. Uy, Teryang, amom, pimintas ka man. Kan, nakaisam ka itan? Sana kasi idi nakarupangat kalatan. Kasta latibiyag ako na nilakay ko. At dalat ta pagbaliwan. Kawan? Amom ka de. At the New Year's resolution may kanilakay ko. Kat day ta ti surutan may iti inaldaw. Tapno naragsak kami. Wen, Teryang, uray da kami. Adamot New Year's resolution may agasawa. Kat, impig kat mi paya iti diding dagiti insurat may. Tadagi jay tagbalin agiya may.
Ay, agpapada tayo gayam. Ni kano ama kiwing tinagisuro iti dayjay. Wen, mamagbaga ngamin ni Ama Kiwing. Ket no agtungpal ka, agsayaat ka. Ngam no saan? Ay, jak kamun ano anya ti pagbanagam. Ay ka nasaya at matatadim ngagdagiti asawa ta iti pamagbaga ni Ama Kiwing. Ket uray siya, nakaamirisak mo doon. Iso nga ita, nagbalbaliwak mo doon. Addan Jit, Ay, adan pagluganan ta makitsinda. lakay, kita aman da ito'y t-shirt a ginatang ko para kan ka. Bagay mo da ito'y. Ada ginatang mo t-shirt ka? Anya nga iting gatang mo? Tay kwartak mat, ha? Kan adamat ginatang ko apaldak. Kan uray dagiti anak ta. Adamat ginatang ko abato da. Aya. Na, daytoy ti bunga ti saan mo na panagin inom lakay. Ta kumpletong tiyaw awat mo asweldom. Iso nga ita, adamat na urnong ko. Kat inggatang ko itibado tayo. Tapasig adaan dagiti kawus tayon. Wen bakit? Nasaya at nalagip mo ti gumatang. Kat agyaman ako unay lakay, Gaputa talaga ang nagbalbaliw kan. Lakay, kaya't ko kumaapalawaon ti kusina tayo. Tanaglipit mo. Sige, bakit? Imbaga kon kaniikit ko nga umutang ak iti kwarta. Ket wen kunana. Imbag man, tagpautang. Kat pulos adi nakapautangan idi. Amo na nga minan ang nagbalbaliw ka. Ken nakunak, a responsable kan apadre di pamilya. Sige nga rod, bakit? Umutang ka kankwana. Tain-inutan ta abayadan. Ay, imbag lakit din, ta nagbalbaliw kan lakay. Uray si ka, bakit? Kat ad-adda nga inspirado ak itan nga agtrabaho. Gaputa ka na yun ka anak kaisam. Kan nabanglo. Bulaon nakmanon. Katuan, bakit? Pudno ti imbaga. Ngam naragsaka kun lakay. Tauray kastoy laang ti panagbiag tayo. Ta naragsak tayo mo, asa nga pamilya. Husto tinako na idi ni Ama Kiwing. No agbaliw ti padre di pamilya. Naragsak ti pamilya na. Pudno dayta. Kumusta pares ka? Itala nagranata dito'y kantina Un nga rod, pare Marcos. Kat kumusta ti pamilya? Naragsak Kahit sika nga paray. Naragsak mat, pare. Kumusta kayo na adwa? Italamadan ang makita kayo Nay, timaer kayo mat adwa. Kasta ka day, Ama Kiwing. Talaga atim maar kami, ama. Tanagbalbaliw kami nga roden. Nasaya at no kasta. Aging kay ta, Ama, sorsorutan milat tati New Year's resolution may. Wen, ama. Nakapigkat pa'y laang ijay diding me. Iswa ka na yun ko amabasa. Uray siya, Ama Kiwing. Dayta, tigiya may iti inaldaw apa nagbiag may. Kastala ti biyag Marcos, iskaw. Adalat ta pa nagbalew tayaw. Kahit husto lang tinakunayo idi, Ama. New Year's resolution ti kasapulan, amang igiyaken ka iti pagturungam. Wen. Husto launay dayta ana sa uyo idi kada kami, Ama Kiwing. Kat agyaman kami, tabi nagbagaan na kami. Kastala ti biyag kunak manain. Bagbagaan tayaw, dagiti makita tayaw, asim yasay iti dalan. Wen, Ama Kiwing. Ket nasaya at mat, tadimngag kayaw iti pamagbagak iday. Tatidumngag iti nasaya at apamagbaga, nasaya at mat ti pagbanagan na.